usabana, Gatare wanga utuntu tudahesha umuntu agaciro, Gatare ukunda abantu nawe wifuza ko bamukunda. Ubu hirya no hino mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kiri kuvugwa uretse urupfu rw'umunyamakuru Jean Lambert Gatare. Ku masitati y'abantu kuri WhatsApp bari gupostinga amafoto y'uyu mugabo bamwifuriza iruhuko ridashira. N'ubu bamwe ntibarabyumva, abandi ntibarabyemera, barumva bari nko kubirota, ntibaremera ko yagiye. Ntibaremera ko ibihe nk'ibi bitazagaruka ukundi. Nyuma y'urupfu rwa Gatare rero, abantu ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro, abandi barize bahogoye. Bamwe mu nshuti ze za hafi, by'umwihariko abo bari basangiye umwuga, bashinguwe n'uyu mugabo, dore ko nk'abari mu gisata cy'itangazamakuru rya siporo uyu munsi, hafi ya bose niwe wari bakundishije. Yari icyitegererezo cyabo. Benshi rero byabarenze kwifata biranga, maze basangiza ababakurikira agahinda batewe n'urupfu rw'uyu mugabo. Nibyo Jean Lambert Gatare, umwe mu batanze umusanzu ukomeye cyane mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino, akagira n'indi mpano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo yo mu kibuga, kandi ayo mazina agafata, yitabye Imana. Bamwe mu bo yise amazina kandi ayo mazina agafata bakayitwa ubuzima bwabo bwose kugeza n'uyu munsi, harimo Bokota Alabama yise Igikura Nkota, Haruna Niyonzima yise Fabregas, Twagizimana Fabrice yise Ndi ku kazi, hakabamo Ndayishimiye Jean Eric yise Bakame. Aba bose aya mazina baracyayitwa. Si abakinnyi gusa kuko n'ahantu yajyaga hita amazina. Nk'ubwo twese turibuka ko i Rubavu yayise muri Brazil kubera impano z'umupira zihakomoka, ku buryo n'umuntu yajyaga kuvuga abakinnyi bakomoka i Rubavu akivugira ko ari Ababreziliye. Ibyo byose rero abakunze umupira kuva mu myaka yo hambere murabyibuka. Jean Lambert Gatare yari umwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport kuva kera, ndetse muri jenoside yakorewe Abatutsi yarokowe n'uko ari umureyo. Aho interahamwe yari igiye kumwica, ariko yumvise ko ari umureyo iramubabarira, ahubwo iranamushinganisha, ibwira izindi nterahamwe ko uzibeshya akamukoraho bazabyenga iminyagara. Niba uri umureyo, andika muri comment utubwire uko wakiriye urupfu rw'uyu mureyo mukuru, umukunzi w'ibihe byose w'iyo kipe wihebeye, Jean Lambert Gatare. Ubu rero uyu mugabo yitabye Imana ku myaka 55 y'amavuko. Yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari yagiye kwivuriza uburwayi bukomeye cyane, aho impuguke mu by'ubuvuzi yambwiye ko ari indwara ifata imyakura yo mu rutirigongo. Iyi ni indwara yaramaranye imyaka irenga 3 ahanganye nayo, ayivuza hirya no hino, nk'uko umwe mu bagize umuryango we yabitangarije BBC. Ariko ku bw'amahirwe make birangiye yari yishyize akadomo ku rugendo rw'ubuzima bwe hano ku isi. Ariko se koko uyu mugabo wavugaga ko akunda gusabana cyane, umugabo wakundaga abantu, akavuga ko yanga umuntu umubwira nabi, nk'uko nawe hatajya agira uwabwira nabi, kugeza n'ubwo abana be bwite kubera uburyo batigeze bumva na rimwe babwira nabi, ngo bamufataga nka mukuru wabo aho kuba papa wabo. Umugabo wagiraga urwenya rwinshi, ubu ntabwo tuzongera kumwumva no kumubona. Gatare asize umugore n'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1, ariko bose ni bakuru, ndetse ubwo yaganiraga na Radiant TV 10 mu myaka yashize, yavuze ko umwana we mukuru nawe yamaze kumuha umwuzukuru. Ariko se mu by'ukuri uretse ibyo mbwiye, niki kindi umuziho? Jean Lambert Gatare yari muntu ki? Nuruhe rwibutsa asigiye abantu n'isi ya siporo by'umwihariko? Niyihe nkuru asize imusozi? Nicyo azibukirwaho? Reka twubike amacupa, twegure inyandiko, ubundi nkubwire byose akantu ku kandi ku mateka n'ubuzima bya Jean Lambert Gatare wari ukunzwe na benshi. Gusa mbere y'uko nkomeza, banza ureba aho hasi, ureba handitse subscribe kandiho, kugira ngo tujye tubana mu byegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ako ntukibagirwe. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka mpera ahangaha. 1970, 2025. Jean Lambert Gatare yavutse mu mwaka w'1970. Yari umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 3. Avuka kuri Gatare Anisette na Mukankaka. Avuka mu muryango w'abana 8,
akaba ari imfura muri bo. 4 muri bo, abakobwa 2 n'abahungu 2 ndetse na se umubyara, bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, asigarana na nyina na barumuna be 2 na mushiki we umwe. Yari umugabo w'intiti cyane, wiza kaminuza. Mu mashuri yisumbuye yize indimi, naho mu cyiciro cya 2 cya kaminuza yize uburezi. Ibyo yize rero yaje no kubikora kuko ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga muri Mata mu 1994, Gatare wari mu kigero cy'imyaka 25 yari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Nyange, rimwe ryavuyemo abanyeshuri b'intwari. Yari yaratangiye kuhigisha mu mwaka wa 1990. Uko yaje kwisanga mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru icyo gihe cyitwaga Orenfor, n'indi nkuru yo kubara. Gatare yatangiye kumvikana bwa mbere kuri Radio Rwanda mu 1994, nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yaho yaje gukora muri ministeri n'ibigo bitandukanye bikomeye mu Rwanda, aho yabaga ashinzwe itangazamakuru muri ibyo bigo. Izo ni inshingano yakoze muri ministeri ya Minereiso. Yabikoze kandi mu bigo nka Osir Cafe, wisigaye yitwa Nayeb, no mu cyahoze ari Electrogaz. Nyuma yaje kwitabira amahugurwa y'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye, harimo ayo yakoreye muri Kenya, mu Misiri ndetse no mu Bwongereza. Nyuma yo gusoza aya mahugurwa, nibwo mu mwaka wa 1997 yatangiye gukora kuri radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC Gahuza Miryango, aho yatangiye akora mu gisata cyayo cy'Ikinyarwanda n'Ikirundi, akaba yarayihagarariye i Kigali. Yatangiye ari umunyamakuru wayo w'imikino, ariko birangira bamuhaye no gukora amakuru n'ibiganiro bisanzwe. Aha yakoze kugera muri 2004. Gatare muri 2019 yatangarije Radiant TV 10 ka kuri BBC yahembwaga 4,000 ku kwezi. Nyuma yaho yaje kugaruka kuri Radio Rwanda, aho nabwo yahise imwohereza kujya kuyihagarira nk'intumwa yayo yarusha muri Tanzania, ahaberaga imanza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriyeho u Rwanda. Aha yamaze imyaka hafi 4, nyuma agaruka mu Rwanda asubira n'ubundi kuri Radio Rwanda. Aha yakomereje mu biganiro by'imikino, aho yigaruye imitima ya benshi kubera ubuhanga budasanzwe yari afite mu kogeza imipira. Kuri Radio Rwanda kandi Jean Lambert Gatare usibye gukora muri sport, yanakoraga no mu ishami ry'amakuru. Yagumye kuri Radio Rwanda ahandikira amateka, ahakura igikundiro gihambaye, abanyarwanda baramukunda koko. Mu mwaka wa 2010 rero yavuye kuri Radio Rwanda yerekeza kuri Radio Isango Star, aho yayibereye umuyobozi. Gatare kandi kuva muri 2020 yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Rushyashya, akaba yari yasimbuye kuri izo nshingano Burasa John washinze iki gitangazamakuru. Lambert Gatare kandi abasportifu bose bazamwibukira kuba yari umukunzi ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo yanigeze guhishura ko rimwe na rimwe kogeza imikino y'iyo kipe yakundaga byamugoraga cyane, agahitamo kwigwandika cyangwa se kwirwaza akaremba ngadasabwa kujya kuyogeza. Gatare wakoze igihe kirekire kuri Radio Rwanda ndetse no ku Isango Star mu kiganiro cyitwa Rayon Time, yavuze ingorane yagiye agira zo guhuza umwuga w'itangazamakuru ry'imikino no kuba umufana w'ikipe. Ati ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima mu buryo bukomeye. Aho twakoranaga ba Kajugiro Fideli, ba Yves, ba Marcel na ba Tissier, hari igihe nagiraga gutya nkashyiramo agakoryo, match zikomeye za Rayon nkigwandika sinzogeze zikogezwa n'abandi. Yavuze ko kuryoherwa no kureba umukino wa Rayon Sport ayifatanya no kogeza byamugoraga, ariho yaheraga rero yigira inama yo kwirwaza kugira ngo abone uko akurikira umukino yicaye muri stade nk'abandi. Gatare kandi yagarutse ku gakoryo kasakaye, aho ngo rimwe ubwo yagezaga umupira wa Rayon Sport ari kumwe na Marcel Rutagarama, ngo Rayon yatsinze igitego maze aho kucyogeza agira ati baratwishyuye sha. Gatare rero avuga ko ngibyo atigeze abivuga. Ati mu by'ukuri ni urwenya, ntabwo byigeze bibaho. Urwo rwenya rero rwakwirakwijwe n'umwe mu bayobozi ba PRFC nashatse kuvuga izina, ukunda umupira cyane agakunda no gutebya. Yajyaga ahura na Marcel ari wenyine akamubwira ati uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura na Yves nawe akamubwira ngo uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yanahura nanjye akambwira ati uribuka ubwira Marcel na Yves ngo baratwishyuye sha. Ati rwose yabivugaga muri wa muco mwiza wo guterana ubuse, wo kuganira, ariko noneho babifatiye hejuru babigira ukuri kandi nta byabaye.
hari nubwo twigeze guhura nawe noneho turi batatu, njyewe na Marcel na Yves. Turamubaza tuti noneho turahibereye turi batatu, tubwira uwabivuze. Ahita tubwira ati ubundi se mwese ni muri abare. Aho niho umupira uryohera rero, hazamo utuntu nk'utwo two kuryoshya, ariko baratwishyuye sha, nta wabivuze. Ngayo nguko ngibyo ibya Jean Lambert Gatare ubu bamaze kutuvamo. Yitabye Imana. Benshi bababaye, benshi n'ubamarira aracyagwa. Natwe rero nk'umuryango mugari wa Oscar Dushime n'abakunzi bacu, reka tumwifurize iruhuko ridashira, ndetse twihanganishije cyane umuryango w'uyu mugabo. Uyu rero ni nawo musozo w'iki cyegeranyo cyihariye cyagarutse ku mateka n'ibigwi bya Jean Lambert Gatare. Wakoze cyane kudukurikira. Nitwa Oscar Dushime, ako ntukibagirwe. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Ruhukira mu mahoro. Rest in peace, Gatare.